Kao prvo stavit ćemo 300 ml tople vode, ubacit ćemo jednu malu čajnu kašiku šećera i ubacit ćemo 3 čajne kašike kvasca. Ostanite do kraja videa da vidite o čemu se radi i kako ću ja to da vam prezentujem. 600 g brašna tip 500, ubacujemo ga postepeno, 1,5 čajnu kašičicu soli, 50 ml ulja. Naravno, ako vam se ovaj video svidi, obavezno bacite jedan like. Naravno, besplatno se pretplatite na moj kanal i naravno, kod kuće pokušajte ovo uraditi, odnosno uradite svakako. Kažem vam da nije teško, ja sam već par puta pravio, moji su ukućani oduševljeni, uvijek izmišljamo nešto novo i tako i ovaj puta. Evo, nakon 5-6 minuta miješanja dobili smo jedno glatko, fino tijesto, super je ispalo. Nećemo tijesto ništa čekati, nego ćemo ga odmah razvaljati na željenu širinu. Stavit ćemo ovo tijesto u tepsiju, malo ćemo još poravnati, odnosno da je fino stavimo u sredinu, malo poklejimo i to je to. Ovo ćemo tijesto ostaviti da odleži nekih 15 minuta do pola sata, baš ćemo za to vrijeme pripremiti nadjev. Tu sam pripremio malo povrća, malo mesa. Tu sam pripremio samo jednu polovicu glavice crvenog luka, odnosno ovog ljubičastog. Evo. 350 g mljevene junetine, 1 do 2 supene kašike biljnog ulja, pola čajne kašike bibera i vegete i po 1 čajna kašika soli i crvene mljevene paprike. Ja sam ponovo uzeo dimljenu papriku da još jedan touch dobijemo. I znači izmiješamo rukom baš ono pravo momački. Evo, ova naša lepina je fino odstojala, malo je nadošla, što je jako dobro. Sad ćemo da napravimo mustru. Sad ću ja malo tu da stavim ruke, ulje, napravit ću jedan lijep rub okolo, laganini. To je taj rub, znači okolo. Sad ćemo isto taj isti rub premazati. Tu sam pripremio samo jedno žumance. Stavio sam jednu malu kašikicu vode i malo, sasvim malo crvene paprike. S ovom smjesom ćemo namazati ovaj naš rub. Rena se znači već grije, kao što smo rekli, na 250. I evo, da ne bi ovaj naš rub ostao kao mrtvo slovo na papiru, idemo final touch, stavljamo crni kim ili čorokut. Napravit ćemo ovdje male kanale. Sad ćemo znači polako ovo meso da stavljamo. Naravno, možete staviti još malo ovdje suhog mesa, možete raditi samo sa kobasicom, mjesto mljevenog mesa i tako dalje. Ima dosta varijanti, znači pustite mašti na volju. Ponovo sam uzeo edamer, on ide između mesa, 200-300 g, koliko imate, nije problem, znači rasporedite ga fino. Ako nema niko ništa protiv, idemo na pečenje. I evo, nakon 15 minuta pečenja, ova naša lepina, odnosno pogača, odnosno nazovite kako hoćete, je gotova, spremna je za probanje. Ako vam se ovaj video svidio, a nadam se da jeste, bacite jedan like i pretplatite se na moj kanal. Sve vas srdačno pozdravljam, do narednog videa.